بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة الحمد لله بيان وبوتك بك نيجي هوك بك مي نيجي سوا وبعشا ونك سمونه ولونه من ناتراك 40 النووي للإمام النووي. الحمد لله. وكان وبعشا حديث نيجي إنه منو من الإسلام من ديتيني أكن من الإسلام إنا بينيوماك إتن يا جماد الآخر نيومي نيجي جماد الثاني أف إسلام إنا أفيا كوي أوهجة نيوما جة كيكومي نيجي 1441 years كجبني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كصحابة مشي مكة نام في هجرة كتي مدينة إفي بيبي كريستوفو ألو جيمبيا كالندا منا منونيني 7th February eshiji February nyo enagbe pawo afi akwe nyo kemini nyomwenyo 2020 eshiji 7th February 2020. Jama heni washe no hadithi ni washe no je hadithu na Aisha radhiyallahu anha yeneke hadithi neno inshallah obana problem ni wayomi ake Muslims yeteshine mi chon teshine teshi hini wotabia no teshi ni di lejukuku Muslims noni how mo ke na agbani wayomi ke agbene gamane mi na agbani Islam yomi ke Ghana to mumfe ke kai ke je mufia ke bia ne Islam ni wayo Muslims se su ni wabotemi shinoni ehia waji teshi hini wayo lojini kiasemo anabi sallallahu alaihi wakala kashi wachung balofen baloke ha imambi bilisani qaumihi ke imambi alile eshiji ka ba kan Qur'ani ke sunna wa ba kwa kashi te ba fete ni ba fe se na mo ha woye heni wayo jama inshallah ne ke hadith ne wa kan ne no ngene no wa ka kashi ngene di time na fix timed bomb ke ha bid'a yeteshine inshallah no ba tono no woni mepiye wana keshi kai ake salafiyya ake ahli sunna amesuma me san siddique efe ne ke yebu mo mene bu mo mene fe amali ni wabana no kwale fe amali zallani inshallah. Jama'a yau da mutashi akan hadisi tabyar a cikin wannan littafi 40 an-nawawi akan wannan hadisi da mu yi saki ta atomic bomb wa abinda muke cewa bid'a a garinmu ga mai sunan tashi, kuma wannan mas'ala da yake yana koyina ne wani fitina ne wani tufani ne da addini annabi Muhammad mutane addini ko al'umma annabi Muhammad suka fada a cikinta. Annabi ya yi mana gargadi game da ita, Allah ya yi mana gargadi game da ita, ma duk da haka mun fada a cikin, kuma saboda shiga munan musulmai mu ne wulakatantu kaskatantu waɗanda ba mu a cikin komi a bakin kafirai. Me yasa? Don saboda wannan tufa ne da muka fada a cikinta, kuma duk inda da ka bi da makarantayya da auratayya da masalatayya da sakankani malamai da kowa ya fada a cikin shine bid'a. Isa wannan hadisi ne kamar yadda maluma suka ce wanda yake bindiga ne ga ɗan bid'a da bid'a. Alhamdulillah mun ta shiga dan ce a bisa adalci ta ilimi babu ɗan bid'a tashi, amma ba da rasa daidai ku ba da rasa daidai ba akwai
ama al'am a ce akwai yan tashi yan bid'a ne a babu yan bid'a a tashi, amma ana bid'a, musulmai na bid'a a tashi. Amma insha Allah karatun mu zai bayyana mecece bid'a. Ma do wasu kuma suka doke abin cewa kungiya ne, wai sun shiga wani abu mai suna ahlus sunna wal jama'a, suna da kungiya ne, suna da shugaba, suna da secretary, suna da chama, suna da uniform, masu agaji kaza kaza, su kuma wai ahlus sunna ne su, amma su ne farko ma wadanda ke fada da sunna. Su wadanda ke ci ahlus sunna su ke fada da sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana akwai yan shi'a al-rafida al-ubaidiyya al-ithna ashariya, akwai fatimiyya, dai wasu daban da ba akwai su ga sunan su ba mu da su a tashin ga mu dai a sheikh akramaka Allah insha Allah ba mu da su a tashin ga, sai dai ana kokari a shigo da su. Amma alhamdulillah insha Allah saboda shi isa muka sa karatutuka, kuma saboda shi muka saudaka da rayuwar mu don mu tare wa annabi kofa, mu yi mai aiki ranar tashi kiyama. Allah ya saka mu a cikin tawagansa. Jama'a insha Allah wa wakan ya kashin biya na tashin wa yau mi bid'a bi ni yau tashin dabi shi aya bid'a bi ekome ya tashi meni chonji amele ake no na mefio bid'a ani si amenfi ekome ni meni shafi awam ala no ne fio ibanaka islam ni fi shi fense ho je islam e fio shi lewe na ibanaka islam ni fi meni ake bid'a ni aka ke shi efemi ni bid'a efemi ni bid'a yabtadi' shi je mubtadi'in efe bid'a shi je bid'a ni inshallah nani je nyo hwe tashineni ake na anako nuchumoneni waba wachuone dani wo baba anako me komeni amenchu na kan nuchumo to that angle down nani yo nakajibe ne yo lenke kwa ka anako me kwena mbefio wazi dan alo anako mukone ba kofiki wo lokone ke kan ya biya dan nuchumo nincho nije Qur'ani hadithi based on the understanding of the Salafi waji salaf waji can claim being of your attention ene wa mepi ni washishi na meke ha waji shishinu na meke ha meni eba cho wo hin eke hoe nojimi ni afe wazi kenta ogbe afe nye na kamoko ne eke wo eke shi ona sana agmoko no ebie ne no keke kafiri ja afi ame wazi ne ona neke alo obana ne efe wazi ne to waji liman eto ena limanci awula imam wate me kuma kano ji sani dana wayu aka alhamdulillah 2008 12 years ago to wabon imam yele ka bashi bia ne won ye imam olololo o shiji beje no ji agenda insha Allah washinu ni me na ajunu nuchumo ni wakofo wonake kaya shibe ni wa agbo eneji no ni wo ba tun upon all ni shini engineer jimi MCITP ni yo ni ji Microsoft certified IT profession Jimmy Nungbena 2005 professional diploma ni fi Nungbena ntemi fi degree mechanical engineering na nke shibia ntemi fi business law ka accounting ka economics ka psychology ka nibi ne shina ka nibi afa ni fi o nekenu chumo na woni fi o na ka course se fe no ni fi o nekenu chumo na wo inshallah o mo ko ni nke wala efo sha ka ne jino ni macho eshiji ka wapo no na me gan nimi hustle for shika gidi bona fe ni ka batu ne kenu chumone ene wono nake wo mamu makaranta ji wo mamu masalachi won heshi kponji won choma ani won fe ne fe ke ha anabi sallallahu alaihi wasallam e sunna hiwo e shiji wajeme kwenu wo bane wa ka shin aba fe wazi kuna he fi sabilillahi wa kanu masuma wa yakuble e agba ejime tunte inshallah e babun gba mu yakuble kana ga jeme fe inshallah shije no wo ba no wo ba jimi ni ke wonche mu kukemba islam mi denche eba islam anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enomi
je Islam no ni wo de nche wo fe fonhye kaka acha me kemba mi de man like wonu shilo no bana ke wo bi ni wo fo ke ye bi na akeneke ni na ebo ntwa je ngmene bi ni wo fo ke wo Islam ko bi o ne tashi ne enako 6 years 5 years ba ko yana 5 years empo no wo mo le ke ba tashi bona fi de be ni wa ke de ye mi wo masala chi na kan beke bibi na kajibe ni wo hana me hizo manzumatul lamiyya ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل wolo aqida wolo na kajibi ni wake sahaba sumu wamemi wake nyumba sumu wamemi wake sunna sumu wamemi ni wahani amehecho bid'a ke kafirichi ke christianity ke judaism ni amehechele je aka ameheche meni yomi shame kabotemi wazunjurutu bid'a ni wahana amehecho bid'a wamene Qur'an ni wahana amehizo hadithi ni wahana amehizo nile jino no wahana metao kegbe emi mathematics jino atwa me science because inshallah nile na kesama wo kwae kwa gashi animo ko baje eko ni wo ya chon le ni ke pe na lo ba pe ni wo de nche wo ko we plan wo marry pi to be ni ande be ke inshallah ke ashifo wo marry pi inshallah wo ba fo pi keke obi e ba fa fenye wo ngame ba fa fenye teshine no ke ba leta keke wo jinye gbe because wo ifa obi fa fenye ene me ke yo me na me dwemo ko ama keshi sidik me be ku na ba stop ama me ji me ke yo akeshi me ko me na me fi am nto akeshi kashi be na ene no ame wala na ba tai ame mu no last one no je bia ne ba tai ne ke no chumo na ba tai bono e ko losa ko we ke anu chumo no otu otu ke munafiki otu ofi e ko losa ko he ni bi na ke fi munafinchi na kajibe na atu spice keje Roman bi anwo Jewfu anwo aka mba spy ande bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bene ke jamaa yo na ba ataka me bena me bana me na mba na beni sahaba ka ne bi yo amena ke kai na meti amaka mancha ke numo wo gbla wo ise men wo fe wo etui because am go ni le to egbo mo mebo ne bele emo bo uno osumo no hinshi no ko ba no kele ba twata wona ke boden no la ko sa ko ke din otaro e ko ta o inshallah ne kenu chumo ne wo ba tu ni kenyo mo ya sumu ni mo ba da je teshin ida turuwo alo turuwo ni ne wo bi no na ke woje waze wo ke wo mi kenyo ba sumu ni kasimo kaso ke waze wo ke wo fe Fridays kenyo ba sumu ne hwefe wo kanta ni le beke bi akencho ameni meni chon ni nkase ni na kan inshallah wo ke go ko ake the next 20 years meni di mustakbal meni di the future inshallah aye kuma na bana ita danen ko ake shameji henyelo na ayo eteshi sheki ashibeni teshi bi hia ba chela me then bana could you imagine 2014 na mi wie bona fe na bote cassette because no ko ni we teshi no ko ni teshi bi ile agmaleta ke bote efia ake meni nkase ne ke Qur'an ke sunna ne agmaleta aka me bidia bi jame na asho ya me masalachi fe masalachi meni nkase ni na ashe wi ka dwamambolo ke dantolo ke loto chilo ewo masalachi yemi koko bia ke ken na kanji sande miniji the future ke ha Islam yeteshi wajama inshallah energy muqaddima nima feke hadithi inshallah bia no wabote hadithi mi الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كجا أم المؤمنين هي اللي وافيك أمي مامي نجي نانا عائشة رضي الله عنها بالو إنها نجي first lady نانا عائشة رضي الله عنها ناك أتشولا كشي أمي عبد الله مامي جاك إفوبينا أتشولا كي عبد الله شيني أتشولا كي الكنيا نوني غامي كتشولا كي أتشيني أجيني أشيماشيني أجيتشي أتشيتشي نعم
tomashini nta ato ya chejimi ako chejimi alhamdulillah ya arabic mega arab ben nke wame alo islam ben nke wame ba ato mini abu unaisa alo abu yamina ingbe den chejimi ni siddiq salis ene mena kajibe na kecho kedi obebi po anya kana kanchobu kedi obebi po tuma wanyanyo ya kumine katole abu ilham papa china le maro ikobo na kanu gbege bibi one ba na kaja ba nya ka wole na kan abu abdullah papa na kajibe na kecho na aisha radhiyallahu anha ummi abdullah radhiyallahu anha نجي عائشة لجي مونيك يا كشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كشين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا مكفين مكوني نكو بابا eba tenne noko alo eba lo noko neke ba wo neke wajamo ne mi neke fi amrina ay fi hukmina hadha fi dinina hadha mofiamo neke noko baba neke ba wo neke wajamo ne mi noko hi ne ba wo kama ne ba wo neke jamo ne mi ma laysa minhu nina kainiye ebe wajamo mi je nyongo ninke je gbalo ninke afe na kainiye ya sahaba ametam beni gbalo ye walami she se min dani akena kaino ba islamiye fa huwa raddun na kainu chumo nene mo echuo ne fila ke ibada worship ni efio fa huwa raddun nekeno ne nyungo sumo nyungo ekpo ketwale nyungo kekile ke eke banye hie hu nye muslim se nyonye fon etwale nye ka hye ko eke ye hia ke chema hia na me aja jamana ke wonu shilo ene ya bukhari ke muslimi ya sahih muslim ya nabi kaka shi man amila amalan laysa alayhi amruna faswa na nabi ke moni eke no ko baba jamomi esdi wiemo ko ne ke baba jio ni femu ko ke baba jio ne ke ni baba na babon femu alo babon wiemo ya islamie tomo mini tomo salatul fatihi wa masalati jamani wana ka soleta ke imam keshi fatiha salatul fatihi ko bila ke salatul fatihi e ya qur'an mi e ke dabi salatul fatihi annabi nin ke ba dabi sahaba ko ne recite ya nabi nye dabi namu ninke ba keke acho mu ko ahmadul bakari maybe egbo nsene no ne anabi egbo 1400 years ago le pa ko eke no ko eba le we ke agie ke chon le ni mo ninke hale esiji be mi ni ngba play ke qur'an na semi ni eke emuna al yawma akmaltu lakum dinakum ne dini asilina eji le weke akeshi akple ke no ko shi hale eji adini na ntame na bi ba ya eyi alo eyiko bele chon mi akemi ni eyiko esheku ne ka akple ke no ko shi hale atole salatul fatihi noji allahumma salli ala sayidina muhammadun al-fatih lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم إن دي صلاة الفاتحة إبا قرآن إبا حديث إبا نكونكمي الليلة يقبلوا تايم كصحابة تايم كتابع تابعين كأتباع تبع اللي نكي نوني لك أكبلك لشيكي هالي بمونيو باهيو باهي أكي أكبلك نكو شيكي همكو ni aba practice na kainiye ya adini mi after ni nyumo nke akeshi adini eye muomu e bomuhuni obahe neke no obaye muslim ji bolololo ohi Qur'an oyo ohi onyo oyo no ni nyumo ka akeshi ewo adini obon na adini eye ohi onyo wiemo oyo ke oya he neke gbomo na wiemo oye
ani bia ne still a Muslim jibo alo kafiri jibo ka kafiri hun jibo ani photocopy alo a original jamaa laka wono shilo ene tahdithni muhdathan nokoni alo ke ba islami ake ahena ake no jin kai to the extent ake asiri na ke ha wo be ni wo bon ni kase mo attention jeni kase mo ni kase mo ni attention no jo aka se hurufu li jaiya abeku ejunogbe no bo ke nfe o ke kan Quran fio ni ka afi suna o ba kan muluku ka afi addu'a o ba kan yasin ke muluku ke rahman la ka wonu shilo no jeni kase mo na kase attention ke ba shi biane biane hena sheji biane aba fe gbegan wolololololo ina le dana ka ba ro sawa na le andatron ke ka ke shin brr ke ba she nas ka ke gbe Quran na ke ka ba ta shin aba fe walima ke ka ye ma wa chi ka ya amomo ke ka is ka follow de ka to fi sabili la ka je wohi biane hena sheji no me cho na kan time na ka ha wa asiri na ta asiri jino ni yono lele nke asiri ni je sirri ni mini ja asiri ka ke salatul fatih ko kan le neken ke shin ne lokide nje ba gbele wallahi ko tenu akan salatul fatih bina atun le no shi na gbele vim because ole one chair hun lewe ye ni bi ko me na pan na be wolomi shi le on ke pan atun oni ona pastor enyo fi e bolo ke wo jini ye ne bote mo ko ka jini elu ke ka jini e bombolo ka shi he pa o ba shi oni enye efe na kan na e shake wo mo shake ni ke ne mo e bo yo bia ne anokwale ni e Quran bi sunna mi jama da wo hin e kashi kaka na asiri ni mogo kele te wiemu ba ka shi shi be ni etu oni oni etu oni be wonche na etu oni be bia na no kwale ni uliake abonsa na kajibe ne yo ni wake mo fia moni e ba tie etu e minyumo ihe ke minoni chuke ha balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihe wa fi ash-shaytan qarina wa fi ash-shaytan nyanyu onu fa no ko to ke loto achipo ke shaytan ya no yi kono na imani e loto mi wana ga afi wazi ne keno atoni no afi ne keno no so le keni bi no shin lotu wele inshallah la woni shilo shaitan ya no na po akeshin ko pa no chimo ba yo hia jama na kai na keni bi kuma bomba o bani na ko fe ne ke eneni ko fe ne ke eneni salatul fatih mu fe no ba yo ba ya ka kle keno ko shi Qur'an se wallahi kafiri jibo jeno po ameke ya jawahirul maanimi woloni Ahmadu Tijani ewe mo jinyomi eke akeshi salatul fatih no ba kan man qara salatul fatih marratan man qara salatul fatih marratan no ba kan ne ka salati ne shi ko mempe salatul fatih ake echife no kan Qur'an ya Hausa mi ake so 6,000 if echife no kan Qur'an 6,000 times keke Muslim he ne shi keke he no ke sole no mo ko bana na sole afe juma jo ke tai ko mine fi o ake e afe salatul fatih 1.5 million shi gbeko eni ba gbele ale ona afe juma ne le fiti juma eta she fi ala sele be 1.5 million okay e anu chumo ke te nu chumo na ba shele because he nu chumo he enya shi no ke nu chumo he ta ya shi no ni inshallah ba she jeme enya shi no nu chumo ya ala sele ala zinna fatih ma ogre ene ke wallahi ameji me namba me ne shayatin ameji namba gbojowo ye ni le fe to won jamo to the extent que ngmene ona ke ka ke mala me ka ke na moji malam wonche mo ne tashi ni shepan me ne meji me ameke na ke no ba ke wo sole e wo bi nyumbo ni nyumbo lu mame wo bi nyumbo pi mo e ha me kame ye wala me wo bi nyumbo jaje mo nyumbo chake ya me na mete hu e inshallah nyumbo kame dili e jeme be no life bia ne ameji me na amehane o Islam life e ba to neke ke je amen ko be na sa Islam ko no ba na di sunna sak ko me na go so neke je hafizul Quran wa sunna jibo o memorize Quran o memorize Bukhari o you Arabic sap engineer hu jibo aloni ne jibo lawyer jibo alo medical doctor jibo should be no life e useless ona ameji ona ke be no mi fu he no mi fu man o yo no mi fu government kan dan no alo government lo mu ma me ke ba shin me na me yo lolo ameji me na me afọ 40 days adua kama ko egba aka gbe kan ba masalachi na ba fe suna I have 7 days adua 3 days adua ba ame kai ame ahunsa masa
ke to zafi lolo ni waje wa kajami ya muslimi anabi ke man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun mofiamo ne ba chunuchumo ko ona ka ne be jemle ka kashi ya wajamo na mi o uniform na wala no le schools and le je adini sane shi ne ke practice ko baba na ba practice ya adini mi anabi ke ni je qur'ani ke sunna mi o je min ke je nyuma hunin ke anabi ke ne ke no ne fa huwa raddun no hu akekebo do aiki ko abin fadawa ko zikiri ne ko qur'ani ne kake karantawa ba yanda Allah ya ce ba yanda annabi ya ce ba annabi wai an mayar maka Allah bai so wa jama'a ke obio ya kashi da ne kula ko solo tan ke ko ya kashi o kana ya razaku 1.5 million alo 1005 alo mini alo ko bia ke kenkle ya razaku nyungogbe ni alo je na kan si bia ne bo fe ho ya kashi after magribe alo after isha ofio ne ke zikiriye ka bia kashi namuninke beni no ma no ke hoye ke be no ke hoye namuninke habu jamala ka wono shilo because ya ibada mi no fia no ba fie atawaquf sano wadan ka fe no ko ni ibada ka fe ya kashi no wono ni habu fe jako ya fe bio ya kashi nyumoninke o fe ni neke e ko fe le ton ken ma so next week be no ba bale o wa shale to be ni o fe mi e chole be ni sane yale be ami no fi on na kan bi ami akofelo for example jamana mo gba jini ne alwadudu ke alghafuru no gbagbe ni shi anike oteshi okoteshi ne aka ne Quran ne ke aka shi bismillahir rahmanil ghafurul wadud mino wakele bid'a no fi takma alo na kan yawa o ba ke je na kan ni ke solemo mi wa ke efite solemo alo je na kan yewa shikeka wana ke bida ehwe mi obon to be ni teshe no na ke to se wo mfiamu na ke loji adini ya gba ke shi o to ake wadudu e ni che wadudu enja nyumbo ni che ghafuru e enja nyumbo la be ni na ni eji so far as ni na kan ni nyumbo gba ni alo ye qur'ani mi ba nye ko ni le ke tu ni be ni sunu bi me ni ya maulidi na ma fi Allahumma salli ala sayidina anabi Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah abi ya bi ama akeshi to te no ka maulidi birthday happy birthday anabi fe mo bidi an ebe islam kekele den te ba he o mi akele ake be islami iya Qur'an ya ke dabi iya sunna min dabi afiya sahaba time dabi tabi'in dabi tabi'una tabi'in dabi ko bla mi ne fiyo ke ake shi beni ye ka wote ye wa kan fo Allah e shi so mo la ne to na ma ala ne wa kan fo Allah ni wa fiya salati ha annabi ene ka wa fiye esani la mi ne aka ba bote aka bo elo shi to ba bote innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar anabi on ke kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar maulid bid'ani jama ebe islami sino ni gba me anaji keke na ke be ni ebe ye fine ni na afia ajani mo ko me ni gbe bi esa mehi na me ba me nkan ne Quran bia ne den che ya la rock of Islam aga Quran amba kan ololo you first anyway ya ne ke ga gbe bi ba kan amba kan ne kan Quran ni ne tatolete gamano eko bet me un gam no jimi shi ken ga gamano ga nyenye na no ni njon bismillahir rahmanir rahim okon ne bismi e shi sin ne de chasman len khal khalani bismi araita lezi na ke na me kan yole ke ka ba kan no ke aka me hies ka me lo nu pa lo amele na me ba to ka gbe na kabita me play ka me no he bia na aje na kan Michael Jackson na me to ato mo gbe bi ye ka ba fit pen bum ke mo go ado mo shi ke first one ba na le juma le ha wazi ke na kan gbe le di Michael Jackson le ba ado mo shi na ke bida ni bo ke ba no ke ba ka mo ko malaika ko ba fatai solemo akeni solemo 5 times daily salah no was salah
kani adini mi yo ni je bida ane ona ne moko eba na ka ka shi isha bia na ngene wo imam eba o imam isha ngene wo so le 8 raka alo 5 raka adini ni wo hwana ke onyo sai shino fa ni je adini ni da ahie sa mo fiofio ni ma sa hawo mananke negbe hadithe na nekeshi فيه دليل نك حديث من دليل يمي على أن العبادات أكن نفهم نبافي in the name of worship نفهم نبافي in the name of worship من الغسل والوضوء والصوم والصلاة يا جناب جومي ألو هيد جومي ألو هجنو وجو كونكرون هجنو وجو جي normal هجو نجي مي أنو تشمو أني يا جوي نجي ميني الغسل heju normal o nu e ko ya ju e samna no ko ba je ko so yusumo gesia yusumo nu e je adini ni aloje na kan shike obale heju konkro heju nu waju islam mi na kan no ka wudu nu wo fi omi wasawm ka azumi fi omi wasala ka solemunu ona ka ene me ibadan idha fa'alta ala khilaf ash-shar'i kajo fi no ko ni opposite Qur'an ke sunna nono ofio je na kajibe ni Qur'an ke sunna eji ofia alwala si alwala bodenche okeni bi kuma mfata alo akefata he ni obanina ni ofe je sharia ni keba tekunu marduda na kanie no ofio minini marduda ni nyongo sumu akpo ketabu eton lo mo ke habo ala fa'iliha ke hamoni efio na kaino jama ke obahejumi solo bida ana fiyo emi surati kai to the extent akashi mokoni kashi kenkle dani wa abote na kabida apo mie ekemo moko babote sana ke ba juwe here ne ake e ba ko create neke so much as onwe egbe ne ba eto neke 500,000 scan e 50 Ghana e ba 500,000 na agbene hewe e bae tadawa na ebile ni tadawa lo tawada hu e beje ba ngashika no na inke na mekagma ni etu enu na ba ma ya ghafuru e jini mo ke e she kile bia na efi kafri che ba fe tuba ya ghafuru abanga no ye e hale na ka ba wo nu emi nu e ka ba juwe ke fe na kan no jimi ni bia na e ba to muslim kai shayatin ya islami kenkle nuwe denje no ko ke tadawa ya wo mi nuwe ofidela lo ofidele ba tasolete nine alwala fi momi o bana ke gbomo fi aloleta anabi sallallahu alayhi wasallam ke mo fi ani ba fi aloleta ne ba fi lo ojugba alwala mi nu eku ne ba gbena ne ba fi ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إن جنا النبي كي منفعن بأقبلني أقبلني وبعدس وأقبوي باو تلاتين بانيو كهالي ni etusi no ne esuma ke ba botemi ni mo ha ojo mo ni yo alolami shikuma bida ni babote bida kenkle bida babote adoa denche na afiomi kega ke allahumma ja'alni min at-tawwabin ona ke na anabi no aloja anabi no waja'alni min al-mutatahhirin anabi no aloja anabi no kega ke gbe yake waja'alni min ibadika salihin ene je anabi no ni ila ko nu shilo no ni je enyo ya lo la wona ke gbomo fi alo la na egbe na keke no echonu keke selile no keke wenne ko meno ni neteno ne keke tenwe keke ingme nkwa wa alo eke nkwanwe dane ba fi ashhadu an la ilaha illa dane ba fi ado bid'a no ka womi le kometo alwala pe na agbe bid'a nya fi wojeme 4 kenkle nune ke selile no na motule kai anabi echi efele haram ka waba nunu be ni wona ko nu e nuni ya butami awo na ba nu
jog bele na kenkle nu enu ni encheni na ehionu jo na nu ehu aka nu ene si wo gbe kan bi ase na bon o ke maka eke be no twi wa ke fe nu butaminu ona na be ka aka fe mo na ka shi wo fe shi no we e ba no twi ba shi kama no twi gbe na chaba na kan tamake ha eteshidi nu butaminu o kenkle no wala nke gbe alola na sana ke ko eche lile no jo mo nu aloje na gaje na kristo fu eche ole jo mo nu keke to lile no no di 1 keke we wa no enye ni 2 keke we ngba no kete enwe enye 3 dane ba ke na kan adua bid'a no waja'alni min ibadika salihin ekumetu enye bid'a 4 efite esolemo alwala jeme podentia ake afun eto alopo mu dane ba solemo mi to be ni mana chiteke shin ya wudu mi e wa sawm ya azumi fe mo mi azumi fe mo no ake bid'a sort ebotemi ni ramadan ya shene anabi ke sunna ke ha azumi fe mo noji mankeni yeli ye ba gbalase nya na se nya ka ya nimla kanye ye ni nya na se gbalaka shibe ni fajr wa fe mi ni e ba je ni kanye ba gbele nya na ka hunu enyoshi no nya gbele anya na nya yi anya o ai si atole mu opposite bena to 3 alo 3:30 mo gwe ye ni eta alo 4 e ni tetumu na kolikole sheda ba tashi woli efe opposite anabi no 4 o'clock e ye ni eta ya salaje 4:30 kan na bo 4:30 no ba ye ni eje subhanallah subhan shayatin eto anabi ni ke ba gbele na hue na anabi ka hunu enyoshi na egbele na no boy ba ni no bo se egbele shi isha mi ke egbele na loji hunu e ba nyoshi keke etudi efe la je eje aka noji no mo ji sunna ke fe la dan de ba gbele na azumi ji no dan Solomon dani imam ba jepo wakadi dani imam ba jepo we ke imam jepo dana atiyoshi imam ejeko ka boteshi ke imam jepo ye ni imam se amejo ka ba ke jepo dana atiyoshi ila wonu nshilo loje kenkle no ni ke teshi kai shama boteje me fe time te shama boteje me ke imam ba na teshi na ba sole na ba che ikama ka a che ikama inshallah ene me fe no ni yo mi weke na obi ani no ko ni inshallah no ka se ni oba ka se fe ke ho ke e che ikama ka gbe ni imam be sa safu e de safu e ho la de bo safu imam vie moni ne kwa kashi safu alo sawu sufufakum wa tarasu wala takhtalifu wasaddu al-khalal ene imam yo ne ken safu ne ba fe me don pepepe ibi na ko watch mo fe imam ngba do la dan o safu alo je na kan bida ne je ken na ojino no ni je enyo no ye ikama chemo mi bi mu ko fe mo ko ni ka che ikama annabi e chon wa ya azan mi akeke a che azan faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin ne kanu ni la dan ko wa kala dan ke Allahu akbar keke wa ba ke mini Allahu akbar no ne jawa fitele kala dan ke Allahu akbar keke wa ke Allahu akbar he ko pono ba ya ala dan po ne efite azan po mo no je ekela la wa azan na mi Allahu akbar kuma Allahu be ke Allahu akbar ene ke gbo ke hasma wa ke shima ba la dan po ne efite le kenkle agbene gbe afite no mo na ba do Solomon mi na ba sole e wallahi nakaje na afio nam ene mimba ni nemi ke la dan ke ashhadu an la ilaha illa Allah min wa bake balo kenye ka no ni la dan ke ko bake mini ashhadu an la ilaha illa Allah ka si be ni la dan bake hayya ala salah ke hayya ala al falah den balo ke o ke mini la hawla wala quwwata illa billah in ka 2007 wata masalaci ko mi tashine
na ahyɛgye moko ne bakaso ni wɔkfe ne tagye ne ahyɛgye ne ke la hawla wala no mogo ne tagye ama so leche o feel like so leche islam to mo chama hia ne yeli ne dai wo ba gbe na bia ne leche onwumo no ni ahyɛgye ni malali ki akehyin la hawla wala quwwata aje numu na le na wo blahin gbe kan bi aje na wana ke na kametacho wakechi walini wakele la ke ni leloni ke chebo ba bia na ka ahyɛgye ake no ko to wake tumo ewo bonga wake ni hadithi ha boy okay wa ho ye jeme o jeme ni ka sha kwa ke shimini la hawla wala quwwata illa billah bia na ni gbalo chon won ke wa shimina ba gbe azan na ni ke ka gbe na wake mini allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ke ba shi na gbe jeme je ni na agba ya solemo mi ke ashi wo fe ke ashi bia na de je ni yo wo fe de je na ka hela aka ni bida ebote wo mi aka shiki wo aka ju ha wo won kpo bia na won nu chofa won hadisi ni wo ke npo wana ke ni eto reflex action to be psychologist back here oye boy no ko fe ya adan temo mi ikama na ba soli gbonu wa soli ni inshallah nya observer ye ikama mi egbalo keko wa keke abon ikama chemo wo ke no ko ikama na ba che din ka gbe na imam be sa soli safu keke asoli sibani la de ba che ikama no ko keke Allahu akbar bana mo fe ba gabi ni Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kama wahdahu la sharika la ko bila ke malan ene ibadan solimo sana yo na mo tubu ko she me kuma na me she bida mi wo ko ke shi ke la dan ke qad qamatis salatu qad qamatis sala kama ke shi aqama Allah wa adamaha wallahi malake ne kama janibi ne fe ke malake mini nam wasawmi wasala ne kama janibi ne fiake ke wa aqida mi ke ofe ni je sharia ni ke ba mardudun alayka ni wasumu afon eto abeto lo mo ke ha wo wa an al ma'khudh bil aqd al fasid ke o yakọ aqida hu egbonyo aqida fun esi hemo ke yeli fun ni o kenye oyo yake ayako stars mi abanya ke no ko fata nyumbo hi okolo aqida jinkume ke wo mi ka bi wa ke nyumbo ke nyumbo ye hifia hi nyumbo nke ake si eye nwen ni fe nwen fe ke je nwen ko be adebo ne ye nwen fe nwen ji fia ke no je arsh elumo ye lise na ke arsh hu nyumbo nke le hu ko fi arsh ke je nwen ko be don nyumbo den che ne ke sabbih isma rabbikal a'la ladi mo ne ko fi a'la je ala alo je na ke le no ke amintum man fis samai siboka bi okashi nyumbo hefia nyumbo enile ye hefia he ena hefia he na enu hefia he ni ila ka woni shilo aqida ko aqida al-fasida yajib radduhu ala sahibihi wala yamlik sanina kano afo etwabo because nyumbo ho ekpo ketwabo wala yamlik lesa no nyona kan no ne وقال صلى الله عليه وسلم الذي قال له مكوبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انك ايشika enaka adini onukwa enaka fio enaka adini emancheme na kefio o ene hemoko ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi ko no onukwa ono he oshikokoti ya adini nemi ni wabano ya back cock over one step ni wabano ya 10 times back steps afa kokoti ya nabi here e ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam here ni bakela kashi innabli kana asifan ala hadha فزنا فأمرته فزنا بامرأته إكاشي أنا نكنوني إتو نا إك نين يوكويا فيزنا وإني أخبرت أن على ابن رجم أكاكشين زناني يا فيني ekweyo ne ya fezina ake abajilete na bagbele na kajibi na ake Qur'an eke ni jajemo no ke ba na kajibi ne ke sheke faftadaitu minhu bi 100 shatin wa walida ne ke na nke mbiyo ne ka agbene ho to ekome ni ne oha ni 100
inke mbani nke ba save le as penalty min pay no ni nke saving bile nke bi yohan islam nke lenkebo na agbene mi ni nke to ekome 100 hu habo ni aka hegbe ken eto na ne bi efemi ni eje nyuma wiemu ose eto na achake nyuma wiemu yuriduna an yubaddila kalama amentu amechake nyuma wiemu anabi sallallahu alaihi wasallam kela kashin alwalidatu walghanamu raddun alayka wana anabi ke nufani ji adini ni no kemba ne kaja mo ne mardudun fa huwa raddun anabi ke ona obi yewe ke to je fen ke lomu na ke twabo ene ji adini malaka wa fihi dalilun ala anna man ibtada fi ad-din bid'atan ene twanka mo fione ke no ko he baba ya islam mi fa ismuhu alayhi ishayenu wa amaluhu mardudun enutumo fe ni tumo ne tueto lo mo hale afon etwa ale wa annahu yustahiqu alwa'id na agbene lapa po mele jahannama mele wa kana ya kashi muslim ni ne soleo ni soleo le akeni ko ke la ilaha illa allah le pardon so straight away wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam na nabi onwa ka nabi kashi man ahdatha hadathan ya hadithi konklomi hadithi ni Bukhari ka Muslim anabi ke mofiamo ni ekenoko baba adini nemi au awa muhdathan alobo jebo keba maulidi e kashe mu no keba 40 days adoa afi mu no ba na ayaye ma komi na ga afi se kan Qur'an e ha me e ya mu no ba ni bowo omegbe no ya botemi bemi na ka ebo nwa kashi je adini ni bowo obi o ya ke ne Qur'an mi alo ya hadithi mi just o ya botemi keke anabi ke fa alayhi la'natullahi numo lomu yana kaimono jamaa wokwe menu ba na ejeshi na me fiona ke majina amete no wona akeshi kanaye choma mete mo komeni lenje ko eska gaye chonde alo ke me shian lenje ko eska na ke imam jine ke mini jine na me ayo mama saka me aka tusi de ba o Qur'an ka ga fi se o kan Qur'an ka me ta ma fi ala bla 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 mini je ko meje afala tu je do video ni na te na kan mo ko ni capture le ke camera ne ke gbe me ko be ni nyu fi am sala daraja ko bi anabi ka fa alayhi la'natullah men nyu lo mo yen nyu ma je wo ke jemi jama nuchi mo ni wo to be ni ke na ene nodi noni wo ke wo ba tu ake won to woni wo hele wo hi ke wo ngame ke wo bi ke wo mambi keje hiya shishuemu ni yo jenemi wobote izami wobote agbojemi yenu ngomli ni wose na agbegbile hu enumwe ha wo paradise wo pe paradise to be ni doctor fo nye eko na ke jenemi e ba hele walaji e ba hele wala ye jenemi e kam ko agbe won ne no ji won tu inshallah bida no US ane no koni wo henchele wo kelenta because I need be low money jama won me ka ayafe 60 days adua 1 year anniversary mini ekwa me wo le no kono go kaka shin ayafe sadaka ya hale wallahi ka tahi inshallah wo beyati kenu ba sumo wolo dine fe njole se bida sanji yemi inshallah wa kan le ekome ka shibe ni wo ba gbe na inshallah ni wona bida ji ni wo fio bida ye wo kote gomi bida ye wo solemo bi bida ye nekemi wallahi ka chebu kaya ka fe 40 days ado amugo na chebu ko ka sha mbemi wallahi men alhamdulillah ka ma ya fe ka mo ko suggest akishin wo che malan sidik mo amene njamba ameko akishin da keba e ba gbeni keba negene ama me fe keke lenche wo me je ne mi ake ama me fe to ke alhamdulillah ko fo mo ko na kan afo e ke to fe ba masalachi e ge ko na we bi legbe no ke to fe le inshallah e ge bi le ma na we legbe ke to fe le inshallah we gbe bi masalachi ne makaranta mi ama yo to fe free ko masalachi ne wo he to fe age wa wo mo go bigbe kenklen jino no ni je enyo hu e obile okele ba bie aje Christianity na ke ka afọ akegbe ya so mo tumi ke ka awule egbe ke woku me ba je me ke no ni ama akọ ke ba Islam yin ka ke gbe ba ke akin imam ke imam ba ke afi ado hale ke ha me ne a chene ladon tele ladon ke nsu egbe
Eshi ba ono di oh alhamdulillah to me last weekend ni ba bia afọ ha mi ni ba ni ke jama ni mo ha mi bi ye ko ni wala ke yamina jama wa bi nyumbo ni ne ke nyumba jole nyumba afi ne ke nyumba afi ne ke eta abego na ga abu amana na afi party ko mini bia ne ke ga hu ke 1 year share aka afi happy birthday to you ke nyumba je o ke jeni nyumba ha ni one way nesisi bona afi wo janyumbo ni nyumba ha wo izza ya jenemi wallahi numo kekeji wodumo egbeno wa in tuti'uhu ni wa bwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe tahtaju wa bajaje Allah subhanahu wa ta'ala yake shi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw onya sahaba keji amehe ameye niji waka yo kemene ton woyin ke wo he woye ni wodomo he ni sahaba amedomo ni mo ke wojaje keje na kan wasa na gbegbile no woyin ba so ehia bia wasa na gbegbile no ho ke anabi Muhammad ache umma ni aya pa de so mi ni won feel like o ba gbe na aya ko bi wa wo jalabia e bia ne acho alo Muhammadu wo feel like o gbe na aya na ka aba sinye aba shi woni won ya ni waje wo keje mi ke aya kanyin wa ke gbafu ya kashi waqifuhum innahum mas'ulun mukenye wame سجينا مع بيان قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وصلوا على نبيكم كما امركم ربكم بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد